खुलुमका joto takok tei bukhuk songno joto no lamchogu tei bebak hambaiya pharu ani channel edu tips kok borogo phai manjak phaimani bagai takok tei bukhuk song ang norok ni bagai sal burung burung chakri ni khobor ba job news ba student ni education related nangmani video rok no tui phai tongo takok tei bukhuk song norok ani kok borok bai sanamjak video rok no chajak tongkhe ani channel no subscribe khaidi tai like comment share khainabo tapokdi phaidikhe जों tini chiniyo video no chenglai sinai video no chengya sakang ani kaisa chikon sa koimu khulumka takok tei bukhuk song Tripura sarkar ni tui haino hai kaisa chakri ni khobor ongkhori phaikha जों tini chin video o omoni bagai no kok salainai takok tei bukhuk song o chakri ongkhori phaikha Agartala Government Medical College Department of Microbiology ni tui o chakri ongkhori phaikha o chakri ni tui je nangmani information rok जों tini chin video o kaham kai sukrubui kok salainai salary rok ni kok bosok sajaka tai bo post ni bagai o chakri ongkhori phaikha bini bagai qualification ni kok rok bosok sajaka jotono जों tini chin video o kaham kai details o nailainai phaidikhe takok tei bukhuk song lekarei जों tini o chin video no chenglai bosonai takok tei bukhuk song Agartala Government Medical College Department of Microbiology ni tui je kaisa chakri ni khobor ongkhori phaikha o chakri ni bagai kaisa notification ongkhori phaikha notification ni bisingo borok puilano swijaka walk in interview ongnai mane no direct interview ni through tui no norok no chakri najangnai interview ni date borok riwi kha August ni 21 tarikh phungni 10 ta o interview ongnai notification o je kaini post ni kok sajaka omungkha laboratory technician 3 omo kaisa post ni bagi ongkori phaikha tegaisa hangkai project technician ombo kaisa post ni bagai chakri ongkori phaikha laboratory technician ni bagai borok je qualification ni kok sajaka omungkha 12 pass ungna nangnai norok science subject na hoi tai 2 years ni DMLT course khaisa tongna nangnai aboni logi borok o jagao 3 years ni mane no 3 bochor ni experience hanjaka o experience ungkha jekono government institution ba jekono recognized institution ni under o norok laboratory o kam khai experience ungjang nangnai niakhaiba borok oro saka jekono recognized university ni through ti norok judi BMLT course khaijak tongkhaibo norok o chakri ni bagai apply khaimano aboni pore takok tai bukhuk song borok saka laboratory technician ni bagai borok je salary kok swijaka omongkha 18,000 per month ba 18,000 প্রত্যেক মাসও নরং রিজাক নাই তাকক তে বুখুক সং আবনি পরে বরক যে পোস্ট নি কক সাকা অমংখা প্রজেক্ট টেকনিশিয়ান নি বাগিবো কাইসনো পোস্ট অংকরি ফাইকা তাই বিনি বাগै যে কোয়ালিফিকেশন সানসাখা অমংখা নরক 12 পাস না নাংনাই ইয়াখাইবা নরক যে কোনো গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউশন বা রিকগনাইজড ইনস্টিটিউশন নি থ্রুতেই 1 ইয়ার নি যে কোনো রিসার্চ রিলেটেড ফিল্ড ও এক্সপিরিয়েন্স টংনা নাংনাই তাই বিনি বাগै যে স্যালারি नि कक सैजाखा बा बेतन नि कक सैजाखा अमंखा 16,000 पर मंथ बा 16,000 प्रत्येक मासो नरंनो रिजांनाय ताखुक तै बुखुक सं आबनि परे बरक साका नरक जारा इंटरेस्टेड दंगो अ चाकरि नो एप्लाइ खायना बागै बरक नो अ जागा कइजाखा इंटरव्यू नि डेट नि दिनो नरक नि ओरिजिनल डकुमेन्ट दंनो तालांगै ताइ बिनि लगी ओरिजिनल डकुमेन्ट नि फोटोकॉपीज बा जेरक्स तालांगै ताई रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ तै नरंनि जे सार्टिफिकेट टंगमानि ओ सार्टिफिकेट नि जेरक्स रक बा फोटोकॉपी रक लगी तालांगै नरक ओ इंटरव्यू नो रिउइ मानो हंके ताकुक तै बुकुक सं हाइनो हाइ ओ जागा बरक साइरिखा इंटरव्यू नि डेट ओ इंटरव्यू नि डेट अंखा अगस्त नि 21 तारिख फुंनि 10 ता ऑफिस नि एड्रेस अंखा Agartala Government Medical College Department of Microbiology Kunjobon Agartala Tripura 799006 o office thangai norok interview no marinai hangke tini ni bagai asono takok tai bukhuk song tini ni dino je chakri ni khobor ongkhori phaika omono teino जों tini kisa video o discuss khailaika tini ni o video no tei norok ni kono sengthai ba saimana musuma tongkai video ni comment box o thangai norok comment khairiti ang norok no je mansak reply rinani chesta khainai hangke tini ni bagai
Asono takok tei bukhuk song haino hai ketal chakri ni khobor tui malaya na next video o khulumkai jotono no Jai Hind.